Lang ni secretary lah. Atau mai ba ya resident NGO ni. Kok lah. Egi ba ya si kita West Special District. Jadi Menteri Insafan Syai egi Bang Kren. Dan nak lihat jongi tanggawe ngindan hasanda jong thi kum kasinong hang ni masapara kum juru berkai himan nong lang hang no bakal lek nak lihat jongi ngin ai jadi kersan ko pura ngada perkat kum no bing depan lek ham tam gini jongi hang ni ngi kuat ya bangin ya perkat lang ngida sanjur lang berkai hima kum no bing depan lek. How will apply the strategy to save our people, our friend from Garo, to come back to our Meghalaya? Because we know we are like a brother and sister in the state and the whole Meghalaya. So now we come here with the heart, and we feel so sad to see you, your problem. So from this, from the HYC also, we'll go back to in Northern, so we will be think what about the agitation will be do for your community Garo in this area. Tingin saya perkat bahwa pakai hima kum no bende banle, ring isku kabangim sulat keren kabangiwan hakani por. Abang UI diperlok di jongi jimat kum ya kene ka opor. Nak liang jongi HWC di tempat tang kawe pi. Kum bangi ju UI ke jingi asli ke jong pi giman bentang. Ngidon kamru. Ya ke jingi adai ke bajan bat ngi sam tam bat ke hima. Bangin yo pan ya perkat lang kum no bangi depan le. Namar ngi so thu bahaduk menta nak liang ke jong ka sinong hang ni masyapara kampuak ban le sya Asam. Oh, ni sesuatu kumba 40% maka 4% kila pan kuat pan lek sya Asam. Hari ni ba kita kisin. Bagas nong hang ni masyapara ka kuat iban wan kajang sya ka Meghalaya.